Kurumjari Image Paodam Miang Tabir Kwai Punamapu Hanmata Taram Nokjari Ngasigi Maruiba Pau Quata Village Model Village Amo Hilagani National Youth Day 2018 Pangtokre Loinana Itel Club Dibong Amasung Mongoloid Club Gol Amamam Chanaduna Draw Oikre Housing Ngasigi Mapungiba Pau Muglobirasi सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY की मखादा क्वाटा विलेज बु मॉडल विलेज अमो ओहेलगनी हाइना राज्य सभा की MP KSS भवानंदन फोंदोखरे ngasi ayuk samsat आदर्श ग्राम योजना की मखादा क्वाटा विलेज बु मॉडल विलेज ओहेनबगदमक MP KSS भवानंदना इनॉग्रेशन स्टोन माइकुम हांगदुक पगलोनेना मतुंगदा पाइकलकदब थबक थोरम सिंह माइ पाकदबगदमक उ चारा सिंह थाके Toromasi DRDA Chandel Sinduna Quata Village की Community Hall Pangtok Kibani Maduda KSS Babanandana Atoiba Mitung 42 Tenopol SC की MLA D Korung Thangna Thoidopa Mitung Amasung DC Sandel Krishna Kumarna Thormapu Eki Ngasigi Thormi Manung Channa Quata Village की Village Authority Maira Paibi Amadi Quata Khulgi Manak Nakpadalaiba Khul Singi Khunja Singna Memorandum Kayasu Pisinki ngasigi thoromda wangang laduna MP KSS Babanandan hai Quata village bu model village ohenabag damak paikhat payaba thabak thorom sing atubada paikhat kani lengang mathantana hairiba khungang asibu chakot bak ngamloi khungang asida leiba praja sing manak nakpada leiba praja sing lenga ki employees singa achet pamari thamlagadi atubada chakot papurak pangamgani haiki music wine paisa na ita kumnga village ta kano to की शक्ति इसमें देखती मत जो खंडी गनो लंबा चापर पाए बसी ऑपरेशन नाम चाहिए भारत सरकार ने पीरी बकाना बचे अब की बती याम दे गए कोई की लंबी थोंग नहीं खंडे अरे चार तंग बनी खंडे अब की मत काना ना बपी बसी अब मियो ही बगी एक अंगा वाली की तरी होगा है खानों को बोलता पठार को बोलता पेंशन को की ताकता काना बचे पीरी अब लेबी को पता मैं की जो सपोर्ट अमा कोई मती हम यहाँ चाहूँ दरकार है मैं आपसे समाना चाहती हूँ दरकार है जैसी कोठा आगे लग सफल UP की नोएडा दा लेखिद्रबा उरिपोक तगी प्रविश सनम मिसी की मतंग दा अचुम पुटो नॉर्थ ईस्ट मियाबू और पी नेवी बटो हाइबदाबी गलोनेना प्रविश सनम की मफम दा मैरा कटुना इकाई कुनु उत्पगी मास मूवमेंट अमंगसी कार्वी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑल आसाम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन KADC amadi Youth Forum for Protection of Human Rights Karvi Anglong Sinduna Pangtokre Mass Movement aduda KSA gi President Bijoy Bay Vice President Mirizang Kro Amsu Karvi Anglong District Committee gi General Secretary K Sobajitsu Saruyaki ngasi gi Miam gi Kongjang adu Difu Karvi Anglong gi Samson Singh Ingti Memorial Park ta chatakibani स्वामी विवेकानंद की मपोक निमित्त कमरी लेना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट सिंधुना नेशनल यूथ डे 2018 की थोरम ngasi लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग ऑडिटोरियम पांगटोक्रे थोरम मधुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर अमसुंग डीन ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस डॉक्टर नोमाइटियम राजमोहन सिंगना अथोय मिटुंग ABVP कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट M तिकेंद्रजीत सिंगना थोरमपु ABVP कक्सिंग यूनिट की गर्ल्स इन चार्ज PR जोसाफिया चौथेना अखनो मिटुंग ओइकी ngasi थोरम मदुदा अथोय मिटुंग न लुचिंगदुना महिगी लाइरेंबी सरस्वती अमसुंग स्वामी विवेकानंद की फोटो हाइकट लेकट तमदुना इकाई खुमनु उत्पगलोनेना प्रोफेसर N राजमोहन स्वामी विवेकानंद की पुंसी अमसुंग नेशनल यूथ डे पांगटोपी मरमदा वांगांकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड SIDF की मखादा सेमगत लिबा चोरचानपुर सुगनु रोड यंगसिनबा सिंघाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA JS हाउपुना इंजीनियर सिंह अमदी
mafam adugi SDO video amasung media person singyang chatkre East Surzanpur gi Balpa Court tagi sugunu thong mana ki khul lailoi 5 village phauba chatuni sinki Narcotic Anonymous ki member Bungon Haikre, drug addict or Banupa Amadini Peace and a drug laptop Ninglabadi, Hariba group as the member of you, Wapamasi, Asi, Press Club to Pomusing Unabada, Man of Pondo Kibani. Man Maka Takibada, Narcotic Anonymous Hariba, Asi, Lissing Machapa Yanki Humdoida, California, the Pogdo Kibani. Hariba, Narcotic Anonymous, Asi, drug to Lysuroba, addict or Singna, Amukana, Nuairo Punsi, Amada, Laiba Yanaba, Message Piba Oina. Hogdok Kibani Narcotic Anonymous asing asidi Brazil, Canada, Japan singmo lebak singda tapna sandorok le Manipuri onadi English machapan marfumapan da hogdok Kibani matam amada sajiwa jail da drug addict mayam phajilaga thamkiba adudagi miyoi ahum ka khalaga mapanda poduna layang bahuki ngasidi miyoi samri mathakta group asida leire tongan ba chayol gi oiba meeting pangthok tuna miyoi kaya da drug tagi lap thokna leiba message pikre Group asida member oibada paisa changde laira anang khaidi haiki Lomi sinmi singbu pungning thogatpa amadi lomi lowu singbu bagi anoba technology kayabu mai pangna paikat naba pandamda Krishi Bigan Kendra Thobalna Nabat Manipur Regional Office Kopsan nabduna ngasi Kaksing District ki manung chanba umathelda Integrated Farmers Club hangdokre loinana base level orientation program amasu pangthokre Taramadu Kaksing Kuno Municipal Council Ward number 9 Councillor Komuksam Radhamani Laymanat Atu Mitung KBK Tobalgi SMS Plant Protection Dr. M. Toy Singana Thoromapu Nabarki Senapati Amasung Imphal West District District Development Officer Oriba Kiran Thoksom Amasung Manipur Rural Bank Kaksing Branch ki Branch Manager Khaidem Amarjin Akano Mitung Sing Oina Sarugyaki Thawbal Masung Kaksing District ki Tuan Mapam Tarukta Farmers Club Sing Hangdok Nava Pandam Thambagi Manungda ngasi ahum subo ina Integrated Farmers Club Umarthel asi Hangdok Pani Hairi Film and Television Institute of India FTII Pune Amadi Satyajit Ray Film and Television Institute SRFTI Kolkata Karam Sangadagi Amadi Tamgadagi Haibagi Matanga Interaction Program among us Manipur State Film Development Society gi Screening Hall Pangtokre Introduction Program FTII Amadi SRFTI Anina Manipur State Film Development Corporation gi Tengbanga Lonin Pangtok Pani Taramaduda Sarugyakiba FTII gi faculty member Sudip To Acharyana Pongdok Kibada Institute ani asida tamba yanaba Manipur da ahanba oina joint entrance test sahi sidagi thaba horgani maramasina institute singa sida tamningba film makers singa joint entrance test asida participate to haiki We have noticed that although this region has a lot of talent and this region has got a lot of stories to tell for itself, yet every year in FTII and SRFTI entrance, there are very few candidates who turn up. So to create an interest in this region among future filmmakers, we are conducting this seminar. We are trying to reach out to the prospective film artists of the Manipur of tomorrow. Manipur State Banung Chilba passenger Puba Gari Singi, Waitamba Saruki, Sitching, Nama Soiraba Amadini P. Singi, Oina Reserve Townaba, Transport Department, Government of Manipur, Amasung, State Transport Authority, na Topa Cherol Amana, Kudakagi Nanabahairi. Cherola Sida Makatarun State Asida Operator by Passenger Bus Service Singi Society Association Amadi Union Sinasu Miang Interesta Cooperation Pibinabasu Apel Torkli. Dr. Suresh Center for Foreign Studies and Placement Kaisam Thong Laisom Director Leibagi Chairman Dr. Suresh Nahaikre Manipur Human Rights Commission Tha Hungmunda Matok Tohona Manipur High Court na Manipur Sarkar Kangan Kre Wapam Ase Ngasinutil Press Club ta Paumasing Unabada Dr. Suresh na Pongdoki Bani Dr. Suresh na Makha Taraduna Center na Hoki Balisingani Taramari January Taramari da Manipur Human Rights Commission Mathok Tohonaba Supreme Court PIL Thaki Supreme Court na State Khuding Makta Human Rights Commission Thamgada Bani Haibagi ordered State High Court Singh Sinaraki
केस असी हाई कोर्ट सिनारलो मटुंग हियरिंग कुंठा मरी रक चतदुना सही मरी फारक लब मटुंग था सिगी मरी दा हाई कोर्ट मणिपुरना था अहुमगी मनुंगदा मसिगी चेयरपर्सन अमदी मेंबर्स सिंग हापटुना मथौ तहनगदबनी हाइबगी हुकुम पिकिबनी सरकार हुकुम असी थबक ओंथोक्ट्रबदी मखाताना सुप्रीम कोर्ट वाकटकनी हाइनसु डॉक्टर सुरेशना पाउमी सिंह फोंदोकी हौखिब सरकारी मतमदगी हाइरिबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन असी लिंगदना मतम सांगना रैखिबनी अवात असिना मरम ओइरगा मणिपुरदा लैरिबा मियाम वाकट कया फोंदोफम लैटना अवाबा अदु मायोकनदुना लाखिबनी हाइरि यावरसी रिक्वेस्ट अपना प्ली तोरसी member of the chairman member young to fill the up the vacancies of the member and other public staff of the human rights within a specific frame time. Thobal Municipal Council TMC की मनुंग दलेबा अपन म वार्ड तरा निपांगी महुत डिपार्टमेंट ना डेवलपमेंट की दमक थादरक प यामलब सेंफम लोचनदुन थमले हाइना पाउक्से सिंह खुथांगदा थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड मेंबर वेलफेयर एसोसिएशन फोंदोर प वाफम मियाम द लान उहनबनी हाइना थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन टीएच श्यामोना ngasi टीएमसी की ऑफिस ता पाउमी सिंह उनबा अमद सेंगदोरकली काउंसिलर सिंह यौन पांगथोक की ngasi पाउमी सिंह उनबा अदुदा चेयरपर्सन श्यामोना मखाताना फोंदोर पदा थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन की मखादा फेज अहुम थोना लुपा लाख चनी हुमद्रा रोमगी वर्क प्रोग्राम सैंक्शन तौरक खरबसु ngasi फावबा फन थादोरखे बलेटे वाफमसे मणिपुर की म्युनिसिपल काउंसिल सिंह नगर पंचायत सिंह अमदी महुत डिपार्टमेंट हंगलबसु अचुंबदु अदुमक खंगबंगमगनी थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल ने लोचनदुन थंबनटे अमरमदा 14 फाइनेंस कमीशन अवार्ड 2017-18 की फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट अमदी जनरल परफॉर्मेंस ग्रांट 2016-17 शेयर अदुगा मरी लेना वाफम मफम अहुम तांगजेंग लमखाई सेकपी खोनांगखोंग अमदी म्युनिसिपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पब्लिक टॉयलेट सासी हाइना काउंसिलर सिंह यानखिबदगी हौजिक टॉयलेट साबगी थबक चथरी चाद हुंबरादि लोइसले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थानब होनरी अतोपा पाउ अमदा हाउसिंग फॉर ऑल अर्बान की मतंगदा एसोसिएशन फोंदोर की वाफम अदुदी अचुंबनी हाइनसु चेयरपर्सन फोंदोर की मान मखाताना थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड मेंबर वेलफेयर एसोसिएशन ना टीएमसी बु मियाम द लान उहनबिगनु अमदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमदी मरी लेनब मिनिस्टर नसु असेंबा अचुंबा केंसिनबिदुना काउंसिल असिगी सावट थोरंग थोरम सिंगदा मतेंग पांगबिउ हाइनसु फोंदोरकी लुपा लाख कुंठा तरुका 0.62 लाख 118.71 लाख 14.14 लाख dated 29/04/2017 asi third state finance commission ka mari leinaba ward water thadarpa paisa ne haiba phansidi government gi department di thadoraki da maramna ekoina miyang mafam da chamamnaba ekoina paisa losin ru thamle haiba se masi tasengai miyang mafam da sengdokchari karigumba paisa ja ina losillamaba aduga aina manghallamaba ai chairperson oru phamdagi isana resign tawjege masi ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स की कन्वेनर अरविंद सलाम हाइक्रे वाथोक ओइरबा एमसीएससीसी मेन एग्जाम 2016 की मतंग अमुक्सु हाइरिबा एग्जाम असिगी एसे पेपर की पाखुमचे सिंगदा यावरिबा एग्जामिनर की सिग्नेचर सिंग अदुदा असाब सिग्नेचर कैमरम यावरबा याबगी चिंगनबा चाउना लेरे हाइदना कोलकाता लेबा ट्रूथ लैब्स फोरेंसिक सर्विसेस ता थिजिन बिना बथा की बगी रिपोर्ट पिरकले लोइनना एग्जामिनर अमा खक्तना चे येंबगी थबक तौरी हाइरिबा पेपर असिदा एग्जामिनर नक्तबा अतोप मियोसिना चे येंबगी थबक चथखिब्रा हाइबगी चिंगनबसु लेरे हाइरिबा रिपोर्ट असि ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स ना ट्रूथ लैब फोरेंसिक सर्विसेस ता हाइरिबा साइंसिंग अदु एग्जामिनर मसामकी ओइब्रा येंगसिनबिउ हाइदुना ममांग चही लिसिंग तरा तारीख की दिसंबर टांग अनिदा थाकेबा एप्लीकेशन अमगी मतुक इना सलिबा था सिगी टांग निपान रिपोर्ट पिरखिबनी हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमिसिंग उनबदा अरविंद सलाम न फोंदोखिबनी रिपोर्ट अदुगी मरमदा अथॉरिटी ना हेना मयक सेंगबा अचुबा वाफम पुथोकनबा हिरम असोमदा थिजिन हुमजिल हनिंगबगी अपामबसु फोंदोखि मतंग असिदा करी मरम की दमक एग्जामिनर अमा खक्तना इवैल्यूएट तवी हाइख्रबा एसे पेपर की पाखुमसे सिंगदा एग्जामिनर नटबा अटोप मियोय सिंगदा इवैल्यूएट तौनबगी दमक सिनरम लिबनो हिरमसिंग मतंगदा एमपीएससी ना अथु मतमदा सेंदुक पिरो हाइरी कोइना पामिसी
MPC Maybedi, Karino Suma, examine to South exams, sign man of photo Torisi, Karino, Yamatu Mutum Shutopiro. Aduga, Anoba Saka, no lies, corruption free and lawless. Aduk South exam la, MPC, a Praza, Siva, today, like people take out to Mamsida, Suma exam South Sida, Suma election live Sida, to minerary, when you see Kangam Draso, when the group people see sign man of photo Sida, when it's in period of Mating Pamaga. Passport na leifamgi valid proof oiramba adu yamna thuna toklagani haina foreign ministry na lokthokre. Passport ki aroi balamai adu makhatana namlaroi hairi. Indian passport ki aroi balamai da apokpagi natraga legal guardian gi apokpigi mapuroi bagi loina bagi maming amasung leifam yauri. Foreign Ministry amasung Women and Child Development Ministry dagi member ahumna saba committee gi report adu yakre haibadagi passport ta apok pagi ming yauriba asigi matangda committee na wahang kaya hangke. Foreign Ministry gi wagangloi amana hai khibda passport ki aroi balamai adu anoba khunamdadi ihang hangna thamlagani. Immigration check required ECR status labelsingi passport ki machu komla machu gi jacket cover oigani aduga non ECR status singi passport ki machuna han dagi oraklaba machu blue passport oigani hauzik makti machu ahum da passport piri anoba passport asi Nasik ta leiba Indian Security Press ta design tawbani hairi. Madhya Pradesh se Minister Shivraj Singh Chauhan ngasi ayuk surya namaskar tauki. Swami Vivekananda gi chamya kaimarak suba mapok numita National Youth Day haina palan taunari baduda saruk yaba lakpa mairoi kayasu Chief Minister Chauhan galoina surya namaskar da saruk yaki. Surya namaskar sanabana haksang phana thamnogi damak khwaidigi faraba lambini haina mangna haiki. Haksang phaba haibasi aikhoi ihan hana tawudab ithoni. Haksang phana leinaba sajal tawbu mathau tai. Swami Vivekananda gi mapok namit palanda chahi khudingi maki sarkana surya namaskar gi session thamgani haina Chief Minister Chauhan haiki. All Jiribam Sports Association Asa na Sindhuna Jiribam Government Higher Secondary School gi playground Chatariba Kuntare Suba KC Malik Memorial Invitation Football Tournament 2017-18 gi quarter final gi Nipan Suba round gi ngasi sanaki match ta draw oiduna Ichel Club Dibong amasung Mongoloid Club animangna point manana phangkhre. Mongoloid Club ki sanaroi Alex jersey number 9 na 33 minute goal ama chanduna account hangdoki. Second half matungi minute 33 subada Ichel Club ki sanaroi Nehemia jersey number 9 na goal ama chanduna manana laiki. Mongoloid ki Alex na minute yankai taruk subada goal amana chanduna mangjil thaki adubu last minute ta Ichel Club ki Nehemia na goal ama chanchinduna team animangna goal ani laiduna manaki. Hauzik aroibada maruba pau amuk hana pizari. Kwatha village model village ama ohilagani. National Youth Day 2018 pangthokre loinana Ichel Club Dibong amasung Mongoloid Club goal amamam chanaduna draw oikre. Ngasi gi damak tadi image paudam pijo matang silo sanjari mi hamu mukha na kurumjari.